Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Menteri Rampak ke Jylla ukan rat sangma Ryngkat bagi self-help group napok ke Jylla Mikalia. Benda kesni ke layok Ïakynduh yau Vice President dari India Dkhot Dkhot hakam rat rekam jong New Delhi. Menteri Rampak ke Jylla ukan rat sangma ulapan pau bakalong ke jingkemen ke bakrau bat ke jingkershan nak benta ki Dkhot jong ke SHG ki belayok Ïakynduh bat yok keren markmat bat Vice President jong dari India Dkhot Dkhot hak office rekam jong Delhi lapan pau ukan rat po Facebook page jong Menteri Rampak ulapan pauru bahabarok kawai ke Jylla, kawai pakawai ke Dkhot jong ke SHG, kelanang kiu, bat kalong kum ke jingkermen, bat ke jingklan ya ke shnong ke tau jong ka. Da ke jing yasha ke jing treshitom, bat ke jingdon ya ke thong ke baskham, kini ki kentai kila weng no ya ke jingkhang lat, bat kila shim ya ke ke bala banlong, kila penshisha ya ke ni, bat da ke jingkershan ke babiang, ki kentai kila banyalam, ban kentiu, bat ban pun kala ya ke shnong ki tau barok kawai. Ka SHG jongi kanang roi kampalat ban ki kam network kadai ke jingjam shakmat bat ngi sngo sarong ban kershan yaki menta kini ki kentai kimdei baki shuyat ya kelinti jongki hendrei ki penshairu ya kelinti baki wekin bot laban rap ukan rat ulai khubleiru ya Vice President yaki kentian penslur jongu dak ba ula ongru bakani ki Ïakynduh menta kasngi kanai sa jingken mau hakamen siam jongki habaro kuwe ki jingem jongki